buah fitrah peng. Ya, nyami lagi buah fitrah peng lagi duk peng tabuh lagi dah. Hana so yang tanggung jawab bak buah fitrah ke dah. Hana so tanggung jawab kesah fitrah dah. Tabuh fitrah peng. Pakan buah peng, aku dah mazhab Hanafi je buah peng. Je harga. Harga makanan pokok. Yan. Man pakan buah duknan, ku harga ayam berah. Si rau rương minta buah berah sehari setengah 2 borgam. Minta harga sehari pura-pura 20 ribu. Si kanare 10 ribu. 2 borgam 5 ribu. Sehari setengah 2 borgam sama dengan silheploh 5 ribu. Nah 5 termuh tak kali ju 5 kali 25 ribu. Nyo fitrah long kali nyo peng. Nyen so tanggung jawab yang pegah sah fitrah dia. Syafi'i hang tanggung. Pakah hang tanggung baganya hang sah bopeng. Bu makanan pokok. Kahang tim tanggung jawab. Han getim pegah sah. Le Hanafi pi hang tanggung. Pakah hang tanggung karena baganya jiat tahargakan. Tapi harus barang yang taharganya makanan pokok yang disebut ladi, kurma, anggur, gandum, dan lain-lain. Sedangkan berh arutnya nyu hana tercantumlah hadis. Le Syafi'i pakan je buah berh gekih bak bur bak gandum. Gandum makanan pokok bijian bisa disimpan lama. Je ke makanan pokok berh saban persis sifat ji ke gandum. Gandum jiat maka berah jiat buah fitrah nya limu Syafi'i. Sedangkan limu Hanafi han jiat buah berah pakan berah hana tersebut hana tercantum ladi. Menyapun tahargakan dari mazhab Hanafi harus tahargakan bijian yang tercantum dalam hadis. Pu taharga kurma, pu taharga gandum atau taharga anggur. Lampai harga berah Nembuh peng kat jiut buah yung kurma. Yan, 3 tang. 3 tangnya sama dengan kalhere, 2 kilo ni ke. Paduk kurma 1 kilo. Yang tak pajuh kurma, pajuh ligo. Baik murah tak pajuh. Kamulat kurma. Paduk mampur be 1 kilo. Yang kai tak pajuh. Ya. Mesti 50 ribu 1 kilo. Serta 50 ribu sirau rương. Kapan? Serta 50 ribu sirau rương. Nah 10 dirham si tai tengah. Harga kurma. Anian ka tabuhnya. Kesau tabuh ke orang yang juga gedang mazhab je. Yang je terima, yang je fitrahnya harga. Yang lelakai mah Long kalau ikut mazhab je, lu hargakan kurma. Sirau rương 2 kilo kurma, 1 kilo kurma mesti 50 ribu. Tak pegah. Sama dengan kan sertuh 50 ribu. Na 5 loi rumah, jortuh 50 ribu. Na 10 loi rumah, 1.500. Lombo peng ke bapa. Nyen manyen li bapa tetap ba mazhab Syafi'i. On lombo peng nan dekat sah fitrah peng. Han kan menyamantah mazhab Syafi'i kita yang menyeru mazhab Syafi'i kan han jiut terima han jiut tabuh pun han jiut. Maka ketika tabi peng ke urang mazhab Syafi'i walau kata dang tahargakan kurma lagi ba mazhab Hanafi tapi tajuk kurang yang bermazhab Syafi'i nyo yang tajuk fitrah yang diterima sedekah kan fitrah diterima. Berarti dalam lakak mau ke kehanjia cid payah kami talam urang yang kagikut mazhab ji tabuh fitrah peng diterima fitrah juga peng nyan ke. Jadi waktu kemenan pui tengku taba berh sabosa melasah ada hehe terpecut bata gulam ya, tapi lebih aman tabuh berh mazhab kita daripada tabuh peng.